kena kan thei jong ka jylla meghalaya kilayo ban rung shaka quarter final jong ka under 17 junior girl subroto cup international arhajar arpewar adin bagi don hakli du jong ka mit ya khen pon haka pool f haka ba kilayo kandai pon na kilai teli jing le kai kan baga chandigarh kalayo sau pon na kilai teli jing le kai bat ka mizoram kalayo sau pon na kilai teli jing le kai kat baga IPSC ka claim job na baro lai teli jing le kai bat ka jing le kai ka bakadu jong ka jylla meghalaya haka pool f kalong persya ya ka chandigarh haka ba kalala lim da sau gol laganot leng bagani jing job ka jylla meghalaya kan ile kai haka quarter final kala ni kendu bat ka jylla haryana ka badai kala du jong ka pool e jing ile kai quarter final kan salong haka ar peulai tarik September jong snem arjar arpewar ha subroto park football ground kini gilong gi risol jong ka jing ile kai under 17 junior girl subroto cup haka sngi ka balai ka bihar kalala lim ya ka KWS shipeu laganot Madhya Pradesh kalala lim ya ka ISSO da sau laganot ka Chhattisgarh kalala lim ya ka Delhi da kandai lagawai ka Maharashtra kalala lim ya ka India da Khatnyau laganot Goa kalala lim ya ka AFBBS da Pra laganot West Bengal kalala lim ya ka Arunachal Pradesh da Haryana kalala lim ya ka Uttarakhand da kandai laganot Assam kalala lim ya ka Telangana da lai laganot Gujarat kalala lim ya ka CBSE da sau lagawai si kalala lim ya ka Karnataka da arpeu laganot kat kalala lim ya ka Damanju da khat kandai laganot ka Meghalaya kalala lim ya ka Chandigarh da sau laganot Mizoram kalala lim ka IPSC da shipeu gol lagawai